dia bisi hoyong uningan tadi polos tamu tadi ciptaan Robi Darwis murah palingan awak dewek bau menyan sete. Kayak si guyur. Ya terus sama mayit yang mau jaya ambulan teh. Boleh gua ah. Sing rumah sakit manis ya. Aduh. Coba. Mang Uyur. Mun pengek sih dulu. Uang lah. Siapa teh mun trompet yang gaji wae mun. Lain mana uang ngapu gelau kadek we nya. Dengan hajakeun sia teh. Ampun. Hayang dirampok kusurangan sia teh. Orang pada ngelalai kanyu. Oh, masih teh. Lain si Juang suka teh cager disampur teh. Aduh. Disadiakeun elep musuh kana motor siapa? Murukana diberi ongkos mamang bae teh. Salah saha sih teh. Supaya dia karena motor tapi cek itu kita jual satu bolak balik Astagfirullahaladzim. Jom, malaikat Mikail. Saya bolok percaya saya mel. Nuhun cenah papancun. Nuhun eta geuninganan Ibu Aminah. Nuhun Neng Ai Sulastri. Tapi handeui atuh. Dua saudara aing
malatah sih teh. Lagu sih teh. Gak mau anu ka hati dulu batu mah. Dadah. Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sin pambawa ke pasaran dia euy. Pamelikan boy si jual tah. Hayang kumaha ai. Nah, si lain dijual euy. Cing ningali kekayaan kieu ngaheureuyan sia teh. Astagfirullah. Naon teh? Suara kuda. Ampun. Ya, kira apa? Mulai dari muan. Antep wae. Mual kayaknya mual. Gue antep dulu, Gue antep seiringnya. Kalau kamu ajak ke lucu blok. Aduh, ampun. Allah eta. Ujung petot dek, coba dek kakinya dek. Setrum juga. Alhamdulillah. Kena makan hati ini. Sok sanajan tiluan antara kendang trompet jeung benek. Tapi kudu hijikeun mah ku saruyu mah kompak nikmat.